Bismillahirrahmanirrahim. Thìបន្តនៅcái dalam kitab đây. InsyaAllah mirin kong akhir ni. Soal. Yahabana hukum jalai seorang syak adakah nyu cuak najis ataupun au? Yang tu kepak dalam sah ni kau ni cuak najis rukuk cuak au no. Entah najis rukuk entah au no. Jawab lại. Lẽ con sah hampir lai seorang nan nyu hau nau cuak hasal pi con nyu yakin lại lebih nem entah najis. Tetapi nyu vào thao lebih lại au con nyu cuak nan. Như là chua ni lebih ni nem entah najis. Kau betul nyu sai cái cuak trong vị này chế rất ổ. Maka hukum le nyu nan ti hau o gang pa hukum lại najis. Koyo nyu ti hau o yakin lại nyu cuak najis. Ni masalah ni. Soal. Ya hapana hukum ya lại trai ti hau o pa hajai najis hong chmau.แต่ปลักnajis เพราะน่ะแต่นั่นนะแต่เอามุนกาหงchmauเอาตา hukum như vậy. จบlại hai bên lại hong tim tao hong khăn phải dạo najis maka tim tao mesti chmau pa hajai pa nyu. Nênแต่เขากันแหละคันปะปลักnajis ma pa gup tai ở nó taoนั้นnajisมันปลักมาปลักมาปะgup tai maka thì hau wajib o phải chmau nữa nè. Melainkan kan nau ngak amal ibadat. Ya lại kan ngak amal ibadat ya baca lah. Ya kat semang, ya kat tawaf dan kai-kai ni kai. Ya baca najis. Habis lại hong kan paplak najis nan maka mesti pasat hong chmau. Mesti pasat hong chmau. Soal ya apa na hukum ya lại trai penau trai anh mong klek la cái đó nè. Bilo klek la nào klek pia cái nào. Ta hukum ni apa? Jawab trai anh mong klek lam ta ya hajai habis lại trai smak nyu ploh. Walaupun nyu asal memang binatang konggang haram mengelau nyu kedai maka hukum nyu cai saat men. Soal ya habana hukum maiu tok tang. Hukum iu tok tang đó nè. Ta hukum ni apa? Jawab iu tok tang hukumnya makruh melainkan time ta uzur. Ialah time iu tok tang hukumnya dia ta makruh man. Melainkan time ta uzur yau ka hoi teprah yau em iu nan atau như thì hậu ai tội là trường ô kyo nyu go atau cái mà ka hukum nyu hu makruh mà ka hukum nyu hu makruh nhiều tốt tầng đó nè. Soal ya habana hukum ma'antur sabti bil qada hajat. Dalam ceman ma'antur sab dalam ceman ta nè cái hukum như vậy. Jawab hukum như makruh. Ta ayat napa nihayatul muhtaj. Makruh kyo ai ngak perai tak lebih dalam ceman maka hukumnya makruh. Soal ya apa na hukum tai gok tian sepi hang yok cao pilong ong nè. Gok tian pada yok cao pada dalam ceman nè. Ta hukumnya apa? Hukumnya makruh kyo ti hu sam hang adab qada hajat. Hukumnya makruh. Soal ya apa na hukum ia napak najis di pegok tian. Di pegok tian benar ia najis ni nah hukumnya apa? Jawab hukumnya makruh yo ai ngak pai kai nyu dan bak nyu chieng sebok tam. Bok tam. Soal ya apa nah hukum menjaga bil qada hajat. Tamalam cuman tam menjagaan. Hukumnya makruh. Ijma ulama lain sebaik-baiknya menjaga bil qada hajat dan makruh bukan haram. Nanti air rujuk nampak kita al-majmu'. Soal kong terakhir dalam kitab ini ya habana hukum qada hajat dalam ceman tetapi bai mengkiblat. Bai na mengkiblat. Jawab ya anunya prai kyo ceman nan nyu nan ye gang triam pieh bai qada hajat. Basan chet gai gok tian di dalam ceman. Tại gok tian dalam ceman to nau ceman nan như bay mong kiblat maka hukumnya ke anunya phải họcបញ្ហាkiểuលើកឡើងតែថ្ងៃnào gọi tiền tội tiwa tội tì kép bỏ bay mong kiblat tiếp năng hukumnya haram. Rujuk kitab fiqh manhaji wallahu a'lam. Alhamdulillah kitab này hầu khatamnya dan enggak kitab này cái nyanyinya khatam pak gai ngá gai puluh tua plan lembu thon tua pau tua puluh 5. Kitab này hầu teman đó nè.
Tantai pun alhamdulillah otomat nganan mong awal mai ya lai minta bu kuah kang kenan harapkan maaf dan harap kitab ni chia manfaat dapat gang kong pai dan dapat gang kong hau ka thao o dan dapat gang kong hau ka faham o tapi ka insyaallah wallahu a'lam